hayi lona uhlelo lokuhlaba abantu ngicabanga ukuthi right kubona la bona abaphezulu baqale behlabane sibone before bengakahlaba abantu. Mina vele ngeke ngihlabe, ngabe sezibhedlela khona ngabe ngeke ngihlabe, indaba even ngicala begula ngeke ngihlabe. indaba kutsho ngani? Hayi angithazela ngizange ngayithanda iChina and angizange ngayithanda, maybe ngabe kumbe kuvela somewhere else. Uyazi into ezivela eChina vele ukuthi zinjani? Zinjani? Azange zaba right. Most of times we siyazi ngama-Hong Kongs ne. Why iZimbabwe nikhetha iChina then kulamanye ama-countries? Why yena ikhetha ama-donations but ingathengi amanye ama-country apha South Africa bakwazi ukuthenga? So ubona ngalabantu kumele behlabe kumbe bengahlabi khona ngubona wakho? Amfuna ukukhulumela abantu. Mina esayidini lami ngeke ngihlabe. Ofunayo engahlaba, ofunayo akahlabe. Ngoba sikwazi ama-effects amkhona ukuthi akwenzakalani after angaqeda kuhlatshwa. So khonapho ke eSouth Africa usuhlatshiwe yini khonapho mzala? Hayi vela ngithi hayi ngapha bayahlabana but thina hayi ngokuningi vele asingeke sihlabe. Njalo ngikhuluma ngisemsebenzini bonke abantu laba ngeke behlabe bonke la